तौफीक दे खुदा मुझे, लिखूं मैं उसकी नात। Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Govoro Becanuk Mesih alaihissalam, 4. novembar 1905 godina u Ljubljana. Treći dio. Dalje on kaže: Ja ne obratim sa onima koji se ne boji Boga i ne misle da će ikada umrijeti. Radije ja obratim na one bogobojazne koji vjeruju da je smrt neizbježna i da je čas smrti brzo se približava. Takvi bogobojazni ljudi ne mogu biti tako drsko i da ne može da oni odbijaju. Neka ovi razmisli u tome da ovo nije moguće prije 25 godina, nije moguće biti rezultat ljudskog napora ili koje će ljudi sami pokušaju. I onda novo stanje kada niko poznat, niko zna njega i bude taj isto predskazanje da ljudi će biti protiv njega, ali oni će biti neuspješni. I ovo predskazanje nemoguće za jedan čovjek, da neprijatelj će pokušati i biti neuspješan od sebe. Iako imate primjer za takvi, onda neka donesite od Adama alaihissalam. Da jedan lažovac prije 25 godine kada bio nepoznat i imao takvi predskazanje i onda se ostvaraju kao svetlost dana. Iako neko ima takvi primjera, onda neka bude vama sigurno ova pokret, ovi sve naš dijela je za ludo i laž. Ali ko može da zaustavi Božje dijela, Božje plan? I zato bez neki razlog poricanje nije neki stvar za jedan pošten čovjek. I zato ja sam siguran za svoju istiniti. Iako i samo neka bude među vama čovjek koji ima zdrav srce. I zato pamtite dobro, ovaj predskazanje ne može da bude odbijan dok nemate primjer nalik takvi predskazanje. Ja ponavljam da je ova predskazanje postoji u knjizi Brahini Ahmadija i čiji je predgovor napisao Maulvi Muhammad Hussain Abu Said. I na Novograd kod Muhammad Hussain i Munši Muhammad Umar, kod njih postoji ova knjiga. I ova knjiga mi smo isto poslali u Makka, Madina, Bahara i kod vlada, kod Hindusa, kod muslimana, kod Arijasa. Svi su čitali ova knjiga. Ova knjiga, ova nije maglovita knjiga, nego ugledna osoba koja ima vjerski sklonosti i on je i ko nije nesvjestan postojanje ove knjige. I onda
na ovoj knjiga bio pisano da svijet će podržiti te i ja ću te izazvati da postaneš slavan u svijetu i neće dozvoliti da neprijatelji tvoji budu uspješni. Da li može sada još jednom kažem, može li ovo biti tvrdnja, varalica? Ako je dalje insistirate da je ovo moglo biti dijelo varalica, onda donosite primjer. Iako donosite, ja ću priznati u tome da ja sam lažovac. Ali nikada ne može proizvesti takvi primjer. Još jednom vas kažem da se onda bojite Allaha i prestanite poricanje. Pamtite dobro, nije mudro odbacite Božje znakovi bez dokaza i također njegov kraj neće biti dobro. Ja opšte ne brinim za odbijanje što su mene rekli kao otpadnik. Niti se bojim napadi protiv mene, jer mi je svemogući Bog već u tome rekao da da ćeš biti odbijan i poricijan i opasno ljudi će biti protiv tebe, ali oni neće moći nauditi bilo kakva šteta na tebi. Zar nisu istiniti i izabrani Allaha koji su došli prije meni bili odbijani? Hazrat Musa a.s. u doba Hazrat Musa a.s. Musa a.s. bio odbijan od Firaun i ovi pisari, oni su odbili Hazrat Isa a.s. i ovi Makanlije, idolopoklonici, oni su napadali časni poslanik sallallahu alaihi wasallam. Ali šta je bio na kraju? Ovi neprijatelji, oni nisu nikad donijeli neki dokaz protiv mene i nisu imali nikakvi primjer. Samo njihovi jezici oni pričaju. Neka oni mene nazovu varalica. I ovdje je na moj slučaj kada nisu imali nikakvi odgovor i onda su mene nazvali kao Dajjal ili kao varalica. Ali ne može da oni ugasi ovo Božje svetlost u svoje ustama. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Surat Saf, ajet 9. Allah će svakako usavršiti svoje svetlo, makar to nevjernici mrzili. Ovi ljudi koji imaju sumnje, oni kada vidi neki ovakvi dokazi i znak, oni kažu ovo je igra ruke. Ali ovi predskazanje ne ostavi mjesto da oni odbijaju. Pošto ovi predskazanje je veliki dokaz za istiniti. I ovo je stvar je već rečena u Taurat. I časni Kuran isto kaže nema neka čudo ili moć za nalik predskazanje. Pošto Božje zaslanici treba da budu
poznati kroz ovi predskazanjima, pošto ovo Allah odredio ovo znakovi za njih. La yuzhiru ala gaibihi ahadan illa man irtaza min rasulin. Surat Al-Jin, ajet 27. Znači Allah, on nikome ne otkriva svoje nevidljivo osim onome koga on odabere kao svog poslanika. Surat Al-Jin, ajet 27. I treba da znate, ovi predskazanje imaju unutra sebe poruka i svaki ne može da shvati osim koji imaju oštri vid. Oni mogu da razumiju neki očigledni stvari, ali za ovakve predskazanje obično oni odbijaju. I oni ljudi koji na brzinu hoće da odluči, onda oni kažu ovi predskazanje nisu ispunili. Vazannu annahum kad kuzibu. Surata Jusuf, ajet 111. I misle da im je govorena laž. I onda imaju sumnije u ovo predskazanjima. Ali ovi predskazanje već budu ispunjeno prema Božije zakon, Božije sunat. I ako ne razumijete potpuno, onda za jedan vjernik i čovjek koji boji od Boga, on treba da vidi ovi predskazanje. Znači, ovi predskazanje koje su već ispunjeno. Da vidi koliko veliki broje su takvi predskazanje koje su već ispunjeno. Ali samo poricanje od usta je protiv bogobojaznost. Zato treba da vidite sa Božje strah ovi predskazanje koje već su ispunjeno. Ali ko može da zaustavi ovi uste od ovi koji hoće da svi odluči na brzinu. Ovaj govor još traje, onda inša Allah sljedeći put. Allahumma salli ala Muhammadin. बाद अज़ खुदा बइश्क़े मुहम्मद